Akarura kakatandika n'ihurire nubwo batezi b'akaruru baba bake wagerageranisa nabo abize nibatera ubwire ngo bwo gutorana mukuru w'ihanga abanyishengero hamwe n'aba kansara aharengo rwa district aho kuronda ba meya ba municipality na division no muri Shema kahendera umuntu minorwari icyo bagerekera ukugura abahagizi. Wagera atarumwa abantu nibabahe sente bazombafu batera akarure kishane dene bashobora wasashura ataho nurangu no muringo g'ubushuma konka ebisigire bindi takubetine shongana wabanore ba mission da poleka ngo it is fair konka behind the scene ebiriyo n'ebintu bimunonga abo kuba abantu bari babagura kuko kurebe koko abantu bemba bagura kuko kureba bagura 10,000 just simple money. No bamwe ombezi imbere ho nkarukiya na Karisa bashobora ko karuru kaba kari kihorere Moses Bushweko yashobora ko bimwe bikwatirine ne muvyo hamwe n'inguzi byine kutwazwa ukugira ngo na basi nayo neje kutuyambaho abo kuba am confident ninyenyine flag so nitekateka ngo na basi tuyambire chango okurenga twakora preparations nyingi okwetebekana nga flag bearers okurenga twatera karuru aba bantu bona bakarondo g'umuntu ona nagambira oro mu 100% bona mbamanyana na Noria nambwe no kumanya ngutwine nobwo banyumwabazo burukshesha banyumwabazo buri muntu bamuhire cyikumi bine sente na konkitwe 20 sigaruhanga bamwe umbatezi b'akaruru bashobore bari kwenda bikorwe ebirumo kubinga umuhirima okutereze nguto za municipality hamwe n'ebindi kurimbiza turaronde turane town itera mw'umuhirima mwinji kandi w'abantu yibako yacika bakatima batayi babo emyaro mtown yone kanzire te trenches tizombekire amizini gataga basaga nanti gatiza ramwesi ko remigera abo kubanka abantu ko mu kikabeje twena emigera yone genzere yakanda ya mere bugu dena n'abantu bamwe ninde abantu baburabura amashanyarazi buri zobana gagenda umugandi aha polling station ya Kaburenje Church of Uganda abariko butichezana hagati y'abatezi b'akaruru bwanyuma gushanga ngo katabo akuba abantu bakoresa mu kuteza akaruru kaba karumwe impapura ezabana zigamba abandi betsimbi abatari bishaka bushenyi municipality timbo y'umuntu acumanya ngo hariho basi wareba basi yerye ntebe arebe ntebe babatakureba bishani by'abantu umuntu ayiza kucereba yari one person when we yaronda umuntu waza kutera kataru so nho eshonga yiza kwikukera akora kubi ubururo bwiza bwa butaruka konkata itone gambo bwa Kaburenje primary school polling station kandi simboze nizishana nyekinkwenda babaroburu simboze ezo zukushana abo kuba bantu 19 za kutizo 19 ukabwita wako baburyo bw'umuntu omwe nabataferwa abanyuma ichikorechi kucamara kubaho aba bantu bateza akaruru umwanyogo hine batushobora tako kajwanjire harmu obitu na nobutari bwitu konka kutwashanga box yito twine obutari bwitu nobururu bubiro bwoga tukwe twachitereza aba batira social media muza kuchabura twe so toitirizana kwa katabo kona kagumaho bakabudro nge bakatombra ka box twaiza kukaza koraki kora dero kwikuna para kume baka ihayo bashanga kariho abantu abatari bakunu ba agent bona tuikirizana ngo ako kabe invalid. Yes, you are correct. Mwaje tegereza so ako kabe invalid aza buri omatunge buyasheme kugirata tunga. Umuringo ngo gumwe gumagumisiriza uyisimbira bwa meya ishaka bushenyi municipality yarga yajumira abana bagura batezi bakaruru na sente nyinji mnonga a polling stations ngo babahagire ekinte cye yagira ngo tikishikire kandi kigwerire cumwe. Katinka karuru akakerizo because in the past abayinde mbagura karuru bakagura ki umbweshereki but today it was cyakiri ikintu kiri legitimate cyaba legitimized akabamba kagura a polling station presiding officers anabamba mureba abasirikare bakumya karuru bari bemerire so cyakiri no everything was normalized. Amakuru gagasha kwa Gerard Tugume na Olivia Nasasira umurushenyi. Cyane byabanda ba send a team for you.